Fost elementi ewlenin li wieħed għandu jindirizza meta jsir proġett ġdid bla dubju hemm is-sigurtà. Waqt il-konsultazzjoni pubblika li saret il-ġimgħa wara nofsinhar dwar l-impjant il-ġdid ta' Dellimara, ħareġ ċar li l-biżgħat li tqajmu mill-oppożizzjoni saru bi sforz biex inibtu l-biża' u jkunu negattivi bħalma kienu fi proġetti oħra li wettaq dan il-Gvern mill-2013 l-hawn. Waqt il-preżentazzjoni tagħha, id-direttur tekniku ta' Electrogas Malta Kate Applin qalet li jiswed fuq l-abjad li studji konkludew li x-xenarji ta' inċidenti kienu negliġibbli. Collision with a LNG carrier when it was entering or leaving the port would be once in every 718,000 years. The grounding of the LNG carrier once in every 92,000 years. And the probability of a hole in one of the cargo tanks from one of these events would be more than 1 in a million years. Applin qalet li l-baħħara se jkunu protetti wkoll, dan hekk kif se jkun hemm żona ta' sigurtà madwar il-Floating Storage Unit, żona li se tkun ikkomunikata minn Transport Malta. Ma jonqsux ukoll numru ta' restrizzjonijiet fil-madwar. Il-ġimgħa wara nofsinhar hija tat spjegazzjoni wkoll fuq l-istudji nawtiċi u ta' sigurtà li saru. Studji li fost oħrajn indirizzaw il-mewġ u anke simulazzjonijiet tas-sewqan tat-tanker tal-LNG. Għaldaqstant ikkonkludiet li l-preżenza tat-terminal tal-LNG mill-lat nawtiku huwa kompatibbli b'mod sħiħ mal-kriterji proposti u aċċettabbli. Il-Project Manager Catherine Halpin irrimarkat li l-gass naturali likwifikat ma jħalli l-ebda fdal, meta javapora ma jisplodix fl-arja, filwaqt li jekk jinxteret fil-baħar dan ma jagħmilx ħsara lil ħajja akwatika.